Nghiêm binh, nghiêm binh, nghiêm quá, nghiêm quá, nghiêm nghĩa lẽ, hãy sống là chúng, nghiêm quá, Morten, hãy sống là chúng, nghiêm ai lên, nghiêm sha. Ginong song snong jong kasok riu blay maulawai bat kerdam. Aduk kilong kemi kilong kepa bat kisamla haka khat arterik pula lengkot arajar arpuar kelemi padba ban penpau gejeng persa akabajur halur gejeng tumu jong kasorkar jela bantai ke Jakarta anyut lan ke solid waste management hakawi ke Jakarta jong kasnong maulawai bat kerdam. La sakiru bagani kejeng mi padba jong kini kisnong kalau wanra kejeng penken yi kendon bala penjari di gibor penyak distrik jong keribhoi halur ka jenglum padba ke bala penmenadang syen. Naga benta benada na kejeng sapriang kejeng pang COVID-19. Kumbala penpau di kipat ba nong snong jokini gilai teligi snong halor kejeng persya nega project solid waste management. Kalong halor kenong rem ba urang ba snong barem bat ubah temai ubah menta jong nega snong kerdam ula ya ke NOC ban snai nega project kelem kejeng tip ne jengi menjurlang daki nong snong baro. Syusyur ulang bakani kejeng persya joki pat ba nega skim kalong ru bakum ginong snong jong kini gilai teligi snong kim kwa da lele ru bakani ke solid waste management kan kalalong kum kajaka the anyut hamarten na kanong ba slong kabala ban kata ka kwat kakya tang namar kejeng semai utung keban mi na kene kajaka the anyut hari raja nging kwa tisa dek Martin nging kwa jing smart Mereka ke bangi ke senong surubai pat ni persa. Tolong ba. Ketika cekak ke bak sarkar ke mut berunbu ika Martin. Kadai hakli jeng ketolong ke bangi bam ngidi haduk mata. Ladangi ngindu no ya ketik La syali singi kumut labhahi bak sarkar kan ai dekabi ne penyak fi no sesuk itu selek ke project. Angkat haduk mentah yang pat dan tegoi pat kasus bobiang. Angkat senong. Haduk mentah mene omdai tangka umbam umdi andai karep karyang. Kilkha kiri sai juga dibahap hapok cungke senang seblay ngidang ya tang dah kata itu nyunan pada koi pada sus biang highway de umbam umdi baru izin ke kampung senang kata diketahui kedai kebangi nak senang kaleng senang ya persya tesukueng kuah aban ya penpaulang seperti kalau bah hadin bah ngalak sajit kumurung bah senang kumulakan dari senang kerdam kau kaneka projek layak aslam Ringi nusah kaum dum nomor bah ngimtip sih kadang ngimtip sih kadu. Ringa ngatip bagane projek kan sawan hadin bu utu ejen ba lodar dekar wani kendu ya ngawang ba rambak senong ngadon kam gejing rap tungfi. Teh ka khatwai terik udi sembar arah jar arpuai. Tinggi lalu mi ka general meeting ke dorbar ba senong ban nakata kasur. Kubami nakata ka dorbar senong ngiong bangin ya persya ya ka projek lan ya kita kemerten ku sarkar kemuta banon bu keputusan Teku mengal kedes kemat kalong bah ngia persya alur kata nungrim balada kata projek kanwan kumut omdai tang kabam kedi ke cekarip cekarang mah kumbolong mentah kum kamariang ru kersa coba teku mut misa nakaliang jengi hingi sutu bangim yo jing mentoy nak kata gemerten ngadon ban ong hang ne ba nakaliang gajongi kum kinong kit kam jongka dorpos nang gimdon jingtip halor bayade bekanek projang da kapang kabang kwa ban keren hangne kalong namar ba kat kum ka jingyo jingtip ka jongi menta namar ba kaneka projek kalaya chakmat ban ngilayo ru ya kini ki sakhi ki satar ki babyang ban nadu bawan kini ke projek ngina kalyang jong inong susnong ki badan poksunong kerdam ngim dan jingtip ka bade kini projek te ka ba ngolungo kalong ba kumno ke projek ba kipat ba kinom tip kat ba ka hearing kalawan kane kalong kajing solengo bat kajing bomla batai jong ikum kinong sinong ngimla ban sutu adu kanno namar ba ka project ngim tim bakalawan hapo kasinong kajongi hindai ka hearing kalawan namar kat kum bang yang ne kaneka hearing kebalawan na ka office jong ka DC kebala address uni lodar dekar kadai ha ka Patrick jongu January arhajar arpuar tekum kinong sinong de halor kaneka nong rim ba ngin sa persya ban ngim kwa hiru bahkan ke projek kanwan hak senong gajongi ban ngimla ban priang namar ba klem kajing tip kajong pat ba klem kajing ngutu kajong pat ba klem kajing sayo pat ba kumno ngila ban priang ya kane ke projek
bat hadin ba ki pai ba ki la yo jing tip ya kani ki lalum ya ka dorbar pai ba bat ha kata ka dorbar pai ba la shim ya ka wei ka rai ha ka spotrik udi sembar ki la shim ya ka wei ka rai kata ka rai kalong ban weng no e ki anosi ban pha jing tho sha ka disi ban withdraw no e ki anosi bar ki anosi ki bala ai de ki rong ba snong kata ka de ka rai dorbar pai ba bat nang ta ban persya ya ka jingwan jong kani ka project klam ka jing tip klam kano ka kajing pensai ke batikan sampai bat naduk ipor go mensua dan nakaliang jong Steve ru ngila sim tang ka wi karai kata karai kalong ba ngin sim be ya karai pai ba la kalong kumno ro ngin sim ya karai pai ba bangin wang ki anosi nang ta bangin bu ru ya kajing persahabat ya kan ngila pha sya kadisi ngila pha kupi ru sya video bat ta tar hendrai ke bos ngol ngok kalong ba kawan ke public hearing kajing sya ka public hearing kadai banwan hadin bangila de ban bu ita withdraw gi anosi mo kawan ke public hearing te kata ka public hearing ru kadai ban long ne po snong kerdam re lara no syapo maluai jing sya la dai ban pertas nong mangaku muska terus nong ru ngamtip bagadon kata ka public hearing te kinong snong ru kemtip bagadon kata ka public hearing jing sya ka sarkar ka ladai ban pha ba upai ba nong snong dei ban tip ya kata public hearing rek amdon ka jing tip mangaus ka terus nong ro ku bobon ki dekat ekstif jang ka snong kim tip ya kata bagadon kata ka public hearing dan rei lara no e ka sya po maluai ka dei ka bahap apu uput sensyar jang ka snong kerdam rei hang te ngi dan tang u orang ba bo sensyar klik bro barok hi uput usam jang ka snong kerdam kata ka dei ka jing ya jang kam bat nyilum ya kani ka meeting ke bala lum do pai ba kalong ban persya jor ya katai ka jingwan jong ka katai ka project lamdan kano ka jing tip lamdan kano ka jing menjor ro pai ba wat ka public hearing ro omdan kano ka jing tip jong pai ba